Jotono no Khulumkha ni channel lo tamu no nora ni channel no subscribe khalaya ko angkai subscribe khalai ready angka ta job advertisement tai online information related videos namo nga phai tini kaisa post nailai no obong angkai naidi government of India Ministry of Defense ni bukhati rizakha post angkai omo naidi College of Defense Management Sainik Puri post naidi secondary bird arani bakakte amo rijaka angkai exam bo amo arono najangnai ne oro sajaka angka oro tongo naidi lower division clerk LDC by MTS multitasking staff langjangnai amo unreserved category wase jespon apply khlai mano angka je interest tongne borok apply khlai naidi o jaga naidi lower division clerk go angkai sajaka kaisa post tongo oro unreserved boni pay scale tongo naidi 19,900 isimi 63,200 jora oro naidi sajaka education qualification angkai class 12 pass jak angkai ngo angkai tai skill test nainai norong typing speed 35 words per minute norok type khlaimana nangnai angkai bini age limit nailai na phaidi oro sajaka age limit angkai 18 isimi 27 years jora angkai relaxation tongnai STS sirongni bagai angkai norok je candidate interested tongnai boro rei naidi angkai oro sajaka naidi oro sajaka naidi are not closing date prescribed naidi oro asame glayam rongni bagai angkai norok omo teha closing date ni takisa olo noni documents rok sogai pan ungana hanai angkai norok rei naidi je candidate interested tongnai norok apply khlai naidi angkai phai takisa multitasking staff omo ni bagai nailai na multitasking staff ni bagai angkai oro bo kaisa post nangtalagnai omo ba unreserved no sajaka oro naidi pay scale rijaka 18,000 isimi 56,900 jora angka oro angka class 10 pass angkai se oro apply khlai mano oro experience rok sanjakya angka oro naidi minimum age angka minimum te maximum naidi 18 to 15 years jora rimanai je candidate angka naidi oro je candidate interested qualification or class 10 pass angka rimano angka oro naidi chart the duties of LDC norok tamtamo ma khlainai obo norok naidi knowledge MS Word tai Excel logo PowerPoint logo omo knowledge tonga nangnai angkai norok omo naidi ang description bo PDF no ang ri ruana puni official website bo ang ri runai angkai norok naidi angka oro naidi to maintenance section diary omrok to maintenance file registration and file movement register to update index and recording in file of ledgers kabang ma tongo mono nai tu bo ke pe nai naidi noro angkai charter duty MTS di bagai angka naidi oro sajaka rijaka angkai selection procedure angkai bo ma hayang nai angkai written test najangnai angkai written test hai kaba practical test written test kam practical and skill test najangnai angkai oro sajaka standard of written test will be education qualification aro class 12 tabo LDC ni bagai ingke class 12 ingke a level ni no question nangnai ingke noro rei naidi ingke oro naidi application on A4 size paper noro mo format khai marnai noro ni ingke ta English ta Hindi recent passport photo marnai ingke tai no ni education qualification age nangnai te community certificate nangnai ingke physical handicap tongkha ba mo ni rating kai oro one self address omo bo marnai ingke ta admit card bo marnai tolawo omo tongo application form tongo noromono print khaiye boni address rohadi post office tai omo iko naidi the commandant college of defense iko jagawa Telangana state omo noro oro marona noni documents rok okay last date of receipt angka 30 days ajaka 30 days ni bisingo noroni application form mas hoginai angka ajaka no travel allowance handa kanadi test rok na bagai norok aro thangna bagai nango rang ro rijaklak angkai norok rinaidi ikomo angkai application format for LDC omo LDC ni rok ni bagai application form angka omo ka multitasking ni bagai angani description ri nai aro rinamu sungka angkai rinaidi omo ka admit card angkai norok rinaidi omo MTS ni bagai admit card
angkai omo angkai LDC ni bagai admit card angkai je candidate interested tongnai or unreserved se joto no apply khlaima no angkai norok tomung interested tongkha angkai ready angkai norok takpana ni channel no subscribe khlaya angkai subscribe khlai ready angkai ketal job advertisement tai online information related video sanamo angkai norok je candidate interest tongnai apply khailai di angkai tenin bagai amsung nong sito joto no Hambai.